kubor nakaslem jong unong san hima. Menteri rang ba barem bat unong yalam kaliang persya hayang dorbar tauan ka jella. Dr. Mukul Sangma uklam syamlawan bani don bentalang hakajing pediang burom yo uba RG langdo uba PNCM kibadai kinong yalam barem ka sen kongres bat kiwede kibadang thamai kibalarong sya ka sen kongres. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kalapanlong na kajing yalang hahiga Hotel Shillong. Hakajan mir jong kasngi palay ban pediang yakiti kinong yalam barem ka sen kongres kantop yaki barang thamai kum kakong fenela lengdo longlait bat kiwede. Hanrei kebapan lengo kalong ba u Dr. Mukul uklamwan bani bentalang watla kadon kecuki kebalabu ahkamat mansyong hajan jong u presiden bementa ke MPCC u Dr. Celestian Lengdo bat u presiden bathamai ke MPCC uba Vincent H. Pala. Tangba kewipat ki MLA bat MDC ke sen kongres narilum jantia kili dan bentalang hakatay ke jing yalang.